ايه ده؟ انت بتدخن؟ عادي كده؟ انت ما تعرفش السجاير دي عباره عن ايه؟ لا انت بجد ما تعرفش فعلا. خليني اقول لك ونبدا باول حاجه، النيكوتين. وده بقى اللي هيخليك مبسوط مع كل نفس هتاخده. بيخلي مخك يفرز الدوبامين، هرمون السعاده، وده بقى بيخليك تحس انك مرتاح ومسترخي. بس عشان ده يحصل في تفصيله صغيره، بيخلي قلبك ينبض اسرع من الطبيعي، وبيرفع ضغط الدم شويه. بس مش مشكله، كل يهون عشان نبقى مبسوطين. تاني مكون اول اكسيد الكربون، ده بقى اللي بيخلي الدخان طعمه حلو ومش بيضايقك، بيخلي جسمك يحس انه خفيف كده. بس بيعمل حاجه بسيطه كده، بياخد مكان الاكسجين في الدم، فبيقلل الاكسجين اللي بيوصل للجسم كله. بس مش مشكله برضه، احنا عايزين ننبسط، فكده كده هتستحمل. هناخد بقى ثالث مكون، ده بقى ماده القطران. نفس القطران اللي بيستخدموه في رصف الشوارع، عشان نخلي الدخان طعمه احلى ويكون ملون وشكله حلو. بس الماده دي بتعمل طبقه لزجه جوه الشرايين، وده بيقلل الدم اللي بيوصل لقلبك. زود بقى كمان امونيا وسكريات ونكهات تانية عشان طعمها يبقى حلو اكتر بقى. بس للاسف بتجرح بطانه الشرايين وبتزود الالتهابات والجلطات. كل نفس هيخليك مرتاح كام دقيقه، بس للاسف بيقربك اكتر للازمه القلبيه. وكل ده بيحصل كل ما بتقول دي سجاره واحده مش هتفرق، هتعمل ايه يعني؟ فالحل انك تختار صح، وخلي دايما قلبك دليلك.